may himo ning ombudsman si Remulla, siya nay wandiya, siya nay mahimong ombudsman. Ang kanila lagi mga kaalyado ni Duterte, kanila Sara, kamaying bikila na, ombudsman dayo na, suspenso dayo na. So maayong adlaw kanatong tanan, ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, si DOJ Boyeng Remulla apil sa listahan nga pagka-kandidato, pagka-ombudsman. So klaro na kaayo ni mga par nga ang itudlo ni Presidente Marcos kani gyud si Remulla. Pustaan na pa mga par, kani si Remulla mao ni itudlo pagka-ombudsman. Kay bisan unsay isugo sa presidente aning Remulla, mutuman man ni. Kay kato bitawng pagdakop nila ni Duterte bitaw, si Remulla may usa sa mga utok sa dato. Siya may nagpadakop yun atong Duterte. Nya kinsa may mastermind. Hibaw na mga par kung isa'y mastermind sa pagdakop ni Duterte. Mao na nga gusto nila nga si Remulla ipasok jud, isod yun nila sa ombudsman. Kay para kani mga kaalyado ni Duterte, gagmay si Piat ana, suspenso dayo na. Kay kani ra ba si Remulla, di ra ba nimo musubay na sa balaod, kay maghimo ra ba ni sa giyahang balaod. Kay bao mata mga par nga teknik ni sa administrasyon nga si Remulla mao'y ipuli pagka-ombudsman. Kay di man ni mahadlok si Remulla, bisan pag unsay isugo anang Remulla mutuma na. Bisan pa siguro pakan-o na tae sa presidente si Remulla mukao na. Kay lagi kun may himo ning ombudsman si Remulla, ang kanila lagi mga kaalyado ni Duterte, kanila Sara, kamaying bikila na, ombudsman dayo na, suspenso dayo na. Ingna ko ninyong bakakon mga par, kung dili na mahitabo. Kay bawo na ta sa administrasyon karon nga dili na moagi og kanang adyo process, kay maghimo na sila ilahang balaod. Katong pagdakop ko nila ni Duterte ko, niagi bagatog adyo process, wa man tumagig adyo process. Ditso raman to. Wala ganay warrant of arrest. Kada kung illegal atong inang pagdakop ni Duterte. Nya ang ilahang gidakop, tiguwa na kayo, maglugo sa gani og barog og dili agakon. Nya matod pa ni Torre, dili pa ng general si Torre ato, iyang guruyon si Duterte para makasakay sa eroplano. Asa ka manangko nga na, senior citizen tiguwang na, maglisod gani og barog og siyara, guruyon pa ni Torre, ilaha pang pusasan, kay hadtog makadagan. Wasi na magtan-aw sa atong sitwasyon ni Duterte nga giso na maganito siya liho kung siyara. Alis to ginidaan yung mga kalyado ni Duterte kay kada si Remulla mao gini itudlo pagka-ombudsman. Hinda ko yung bakakon mga par kung dili na itudlo pagka-ombudsman. Bahala na og dili na mo subay sa balaod basta kay itudlo gina nila. Kay una sila isugo na tuman man na yun. So mao na to mga par, unya mayong adlaw kanatong tanan diha.